Ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka wa 2025 inzego z'umutekano muri Burkina Faso zatangaje ko zaburijemo ibitero byari bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu, hagakekwa ko abari inyuma y'uwo mugambi bahungiye muri Côte d'Ivoire. Mu mwaka wa 2022 muri Burkina Faso habaye ihirikwa ry'ubutegetsi ryayobowe na Kapiteni Ibrahim Traoré. Uyu musirikari ashinja Côte d'Ivoire gucumbikira abatavuga rumwe nawe, ari nabo bikekwa ko bakomeje gucura imigambi yo guhungabanya umutekano w'igihugu cye, by'umwihariko gushaka kumuhirika. Minisitiri w'umutekano muri Burkina Faso Mahamadou Sana yavuze ko inzego z'iperereza zavumbuye umugambi wo gutera igihugu hagamijwe guteza imvururu. Mu itangazo yanyujije kuri televiziyo y'igihugu yavuze ko abari inyuma y'uwo mugambi ari abahawe ubuhungiro muri Côte d'Ivoire, ndetse agaruka ku bahoze ari abayobozi mu ngabo za Burkina Faso barimo Major Joani Compaoré na Lieutenant Abdrahmane Bari. Mu cyumweru cyari cyabanje hari hafunzwe abasirikare batandukanye barimo n'abayobozi mu ngabo z'iki gihugu bashinjwa guhungabanya umutekano no gushaka guteza akajagari mu buyobozi. Kuva mu mwaka wa 2015 Burkina Faso yakunze kuzahazwa cyane n'ubugizi bwa nabi, bikagirwamo uruhare n'imitwe y'iterabwoba ikorana bya hafi na Islamic State cyangwa se Al-Qaeda. Mu mwaka ushize Kapiteni Ibrahim Traoré yavuze ko muri Côte d'Ivoire ariho ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano wa Burkina Faso byose bitegurirwa. Côte d'Ivoire muri iyi minsi iri mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibiganiro bigamije ko Amerika ishyira ibirindiro bya drone za gisirikari muri Côte d'Ivoire. Ibi ngibi wongeyeho amagambo aherutse kuvugwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko Kapiteni Traoré uyobora Burkina Faso akoresha umutungo kamere w'igihugu cye mu gushaka uburyo yaguma ku butegetsi, ukongeraho umubano mwiza uri hagati ya Burkina Faso n'Uburusiya, ukongeraho kuba Burkina Faso n'ibihugu yishyize hamwe nabyo muri AES ari byo Mali na Niger baritandukanije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi, ahubwo bakubaka umubano n'Uburusiya. Bihita bikekwa ko ibikorwa bizagirira nabi Kapiteni Traoré bishobora kuzaturuka muri Côte d'Ivoire. Umubano wa Burkina Faso na Côte d'Ivoire ni mubi cyane ku buryo ubu Burkina Faso yishisha iki gihugu. Perezida Alassane Ouattara wa Côte d'Ivoire akekwaho ko barimo gukoreshwa n'uburengerazuba bw'isi kugira ngo agirire nabi Kapiteni Ibrahim Traoré. Koko Côte d'Ivoire yaba iri mu mugambi wo guhirika Kapiteni Ibrahim Traoré? Tubahaye ikaze. Ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka wa 2025 ubwo hari hashize iminsi ibiri gusa ubuyobozi bwa Burkina Faso buvuze ko bwaburijemo igeragezwa ryo kubuhirika, Minisitiri w'ingabo wa Côte d'Ivoire Tené Birahima Ouattara yakiriye mu biro bye i Abidjan ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jessica Davis Ba. Yari kumwe na Michael Langley, uyu ni umujenerali akaba umuyobozi w'ingabo za Amerika zikorera muri Afrika, AFRICOM. Bari kumwe kandi n'itsinda bari bajyanye. Minisitiri Tené Birahima Ouattara ni murumuna wa Perezida Alassane Ouattara. Yakiriye aba bose yishimye cyane, agaragaza akanyamuneza rwose. Nyuma y'ikiganiro cy'akazi bagiranye, hanabayeho umuhango wo guhana impano mu buryo bw'icyubahiro rwose n'ubutumwa bwa diplomasi. Mu mezi ashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje gusaba Côte d'Ivoire kwemera kongera ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'ibihugu byombi, cyane cyane ku butaka bwayo. Nk'uko bigaragara mu nkuru ya Jeune Afrique, igitekerezo cyo gushinga ibirindiro bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Côte d'Ivoire ntabwo cyari ku murongo w'ibyaganiriweho muri iyo nama, nubwo uwo mushinga uhari. Ibi biganiro rero byibanze ku mushinga wo gutangiza muri Côte d'Ivoire ibirindiro by'indege z'ubutasi zitagendamo abapilote drone zigezweho za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo habonetse ubwumvikane ku rwego rusange, ibiganiro ntabwo byari byoroshye ku ruhande rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Mu by'ukuri General Michael Langley yifuzaga ko iyo base cyangwa se ibyo birindiro bya drone z'ubutasi byashyirwa hitwa Korogo, ni mu majyaruguru y'igihugu muri Côte d'Ivoire. Ariko Côte d'Ivoire ngo yamusubije mu kinyabupfura cyinshi ko bitashoboka. Ivuga ko ikibuga cy'indege kiri muri uwo mujyi munini ngo cyagenewe ubucuruzi, bityo ko bidashoboka ko cyakwegerezwa ibirindiro bya drone z'ubutasi cyangwa se izishobora kugaba ibitero. Ubutegetsi bw'igihugu muri Côte d'Ivoire bwasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ibyo birindiro bya drone z'ubutasi babishinga hitwa Bundiali, ni nko mu birometero 100 uvuye aho ngaho Korogo. Gusa Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi ngo yarabyanze,
yabyanze nyuma yo gusura aho hantu ngo baza gusanga hasaba ishoramari rya miliyoni nyinshi z'amadolari kugira ngo hubakwe ibikorwa remezo bikwiriye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeza ko zashoye hejuru ya miliyoni 101 z'amadolari mu kubaka ibirindiro byazo mu gihugu cya Niger, aho zari zarashyize abasirikare bagera ku 1000, ariko ngo ntabwo zabonyemo inyungu zihagije ku buryo zakongera gushora amafaranga nk'ayo ngayo. Ibyo birindiro byari Gadez, byari ibya kabiri binini ku mugabane wa Afurika nyuma y'ibirindiro bya Djibouti. Nyuma y'ibiganiro birambuye, ubutegetsi bwa Cote d'Ivoire bwafashe icyemezo cyo gutanga igice cy'ibirindiro bya gisirikare biri ahitwa Bouaké mu gihugu hagati, aho Abanyamerika bazashobora gushyira drone zabo zizajya zikora ubutasi. Ngo bazahasangira n'Abafaransa nk'uko byari bimeze muri Niger. Mu kwezi kwa kane, ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateguye ku nshuro ya 5 imyitozo ya gisirikare yiswe Flintlock muri Cote d'Ivoire. Ikaba imwe mu myitozo minini y'igisirikare cyabo yahurije hamwe abasirikare barenga 500 baturutse mu bihugu hafi 30 byo muri Afurika, Amerika n'Uburayi. I Abidjan mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2024, Anthony Blinken wari umunyamabanga wa Leta ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Amerika yasezeranije inkunga y'amadolari miliyoni 45 y'inyongera. Aya ngaya yiyongeraga ku zindi miliyoni 300 zari zisanzwe zaratanzwe muri Cote d'Ivoire kugira ngo afashe mu guhangana n'iterabwoba mu bihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba birimo Togo, Ghana, Benin na Cote d'Ivoire. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane, Minisiteri y'Ingabo ya Amerika yahaye igisirikare cya Cote d'Ivoire imodoka 12 z'intambara zifite ubwirinzi bwo gutwara abasirikari zifite agaciro karenga miliyoni 8 z'amadolari. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikorera muri Afurika, Africom, zikorana bya hafi na General Lassina Doumbia, uyu ni umugaba mukuru w'ingabo za Cote d'Ivoire. Africom ikorana n'icyo gihugu mu rwego rwo kurwanya iterabwoba, kandi ibikoresho byiganjemo indege z'intambara byahawe icyo gihugu mu gice cy'amajyaruguru. Urwego rw'iperereza rwa Amerika FBI narwo rukorana neza n'ikigo cy'igihugu cya Cote d'Ivoire gishinzwe ubutasi bwo kurwanya iterabwoba CROAT. Ubu bufatanye bwatumye vuba ahangaha hasenga urusobe rw'abanyabyaha mpuzamahanga rwari ruhuyemo Abanyacote d'Ivoire n'Abanyamerika. Ibi byose bituma hatekerezwa ko mu kurwanya ubutegetsi mu bihugu bihuriye muri AES, ni ukuvuga Burkina Faso, Mali na Niger, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zizifashisha Cote d'Ivoire. Ntabwo ari ibintu byapfuye kwizana gutyo gusa, kuba ejo bundi ubwo Burkina Faso yavugaga ko abayiteye bahungiye muri Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire ni igihugu kiri mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Burkina Faso. Ntabwo Cote d'Ivoire ikora kuri Mali cyangwa kuri Niger, ariko kubikora kuri Burkina Faso birahagije ngo yifashishwe mu kugirira nabi ibi bihugu bitatu byikuye mu muryango wa SADC, bikishingira uwabyo witwa AES, ndetse bikitandukanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi, ahubwo bikinjira mu mikoranire itaziguye n'Uburusiya. Ubwo ibi bihugu byacaga umubano n'uburengerazuba bw'isi, byasabye ingabo z'Ubufaransa n'iz'Abanyamerika zari zibirimo guhambira zigataha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zifite ibirindiro bya drone bikomeye muri Niger. Ni drone zakoraga ubutasi. Bamaze gucana umubano, Amerika yategetswe gufunga ibyo birindiro. Byari ibirindiro bitaga base 201. Gusohoka kwihuse kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Niger bagafunga ibyo birindiro byo muri Niger byemejwe hagati mu kwezi kwa kane ku mwaka wa 2024. Byahinduye byinshi mu migambi ya Amerika muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Niyo mpamvu Minisiteri y'Ingabo ya Amerika ishaka kwihutisha ishyirwaho ry'ibirindiro byayo byihariye bikorera ku butaka, ibyo bita base opérationnelle avancée muri Cote d'Ivoire. Mu rundi ruzinduko yagiriye Abidjan ku itariki ya 28 n'iya 29 mu kwezi kwa kane mu 2024, Michael Langley, umugaba mukuru w'ingabo za Amerika muri Afurika, Africom, yagejeje icyo cyifuzo ku nzego z'ubuyobozi bwa Cote d'Ivoire, cyane cyane ku mukuru w'igihugu Alassane Ouattara. Mu kiganiro cyari cyahariwe gushimangira ubufatanye na Cote d'Ivoire, cyabereye mu rugo rwa president ruherereye mu gace kitwa Cocody, uyu mujenerali w'umunyamerika yaraherekejwe na Jessica Davis Barr, ambasaderi wa Amerika muri icyo gihugu, uzwiho kugira uruhare rugaragara mu kuzamura inyungu za Amerika muri kariya karere. Ku ruhande rwe, Alassane Dramani Ouattara yari yahamagaye umuyobozi w'ibiro bye, Fidel Sarasoro, unazwi nk'umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu ishinzwe umutekano. Hari kandi umunyamabanga mukuru wa presidence, Massere Touré Kone,
minisitiri w'umutekano Vagondo Diomande ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo Lassina Doumbia. Muri ibyo biganiro bemeje ko iyi base cyangwa se ibyo birindiro bya drone bizaba birimo abasirikari ndetse n'ibikoresho bihanitse bya gisirikari birimo na drone. Birumvikana ibiro bya Amerika bishinzwe ubutasi CIA bisanzwe bikorana cyane n'abayobozi ba Côte d'Ivoire mu bijyanye n'ubutasi n'iperereza, by'umwihariko binyuze mu kigo cy'iperereza rikorwa ku rwego rwo hejuru mu kurwanya iterabwoba Croate. Mu gihe cy'imikino y'umupira w'amaguru mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu CAN, imikino yabereye muri Côte d'Ivoire kuva ku itariki ya 13 y'ukwa mbere kugera ku ya 11 y'ukwa kabiri mu 2023, Africom yari yohereje imwe mu ndege zayo zikoreshwa mu bikorwa by'iperereza isuzuma kandi ikurikirana ibibera ku butaka byose. Iyi ndege yasuzumye imiterere y'umutekano mu gihugu hose. Kuba Côte d'Ivoire yarahise ifata akazi Niger yakoreraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo guhindura ubutegetsi, ikaba ari igiye kubamo ibirindiro bya gisirikare by'abanyamerika ndetse no kuba bamwe mu bahirizwe ku butegetsi muri Burkina Faso mu 2022 ubwo Traoré yajyaga ku butegetsi barahungiye muri Côte d'Ivoire. Bihita bishyira Côte d'Ivoire mu mwanya mwiza wo gukekwaho imigambi yose y'ihirikwa ry'ubutegetsi muri Burkina Faso cyangwa ahandi muri AES. Bitekerezwa ko ibibazo byo guhirika ubutegetsi cyangwa se kwikiza abayobozi ba AES bizaturuka muri Côte d'Ivoire. Captain Ibrahim Traoré uyobora Burkina Faso kuva mu kwezi kwa 9 mu 2022 aherutse kwamagana ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje kwivanga mu buzima bwite bwa Afurika. Asobanura ko icyo bishaka ari uko abanyafurika bakomeza kuba bacakara. Uyu musirikare w'imyaka 37 y'amavuko yaragize ati ibyo bihugu birashaka gukomeza kutubona turi abacakara, ariko iki ni igihe cyo kubereka ko twibohoye. Captain Traoré iki gihe yasubizaga umuyobozi w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinzwe Afurika General Michael Langley wamwibasiye imbere y'abagize komisiyo y'inteko ishinga amategeko ya Amerika ishinzwe igisirikare hari ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 4 muri uyu mwaka. Ubwo abadepite bavuga ku mutungo kamere ukomeje gukoreshwa nabi n'abayobozi bo ku mugabane wa Afurika, General Langley yaragize ati ndabibona kandi sinabura kubyamagana. Muri Burkina Faso zahabu yifashishwa mu kurinda ubutegetsi bwa gisirikare. Ati hari ingero nyinshi. Amagambo ya General Langley yarakaje benshi muri Afurika biganjemo abaharanira ubumwe bwa Afurika barimo abanyamuryango b'ishyaka EFF riharanira ukwishyira ukizana muri Afurika y'Epfo riyoborwa na Julius Malema. EFF yagaragaje ko Captain Traoré yaharaniye ko zahabu yo muri Burkina Faso yakwifashishwa mu nyungu z'abaturage kandi ko yagerageje kurwanya igitutu cy'ibihugu bifite amatwara ya gikoloni. Ati twamaganye uburyo uburengerazuba bw'isi bukomeje kwivanga mu buzima bw'ibihugu byo muri Afurika no kugerageza kugenzura umutungo wacu. EFF ishyigikiye umuhate wa Captain Traoré wo gukoresha zahabu ya Burkina Faso mu nyungu z'abaturage bayo no kurwanya igitutu cy'abafite amatwara ya gikoloni. Ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 4 muri uyu mwaka, Minisitiri w'umutekano muri Burkina Faso Mamadou Sana yavuze ko abashinzwe ubutasi batahuye umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Captain Traoré wari wateguwe n'ababa muri Côte d'Ivoire. Minisitiri Sana icyo gihe yaragize ati nk'uko umugambi w'abaterabwoba wateguwe, itsinda ry'abasirikari bahawe akazi n'umwanzi w'igihugu ryari kugaba igitero ku biro bya Perezida wa Faso kuwa 3 ku itariki ya 16 y'ukwa 4 mu mwaka wa 2025. Atababyihisha inyuma hanze y'igihugu bose bari muri Côte d'Ivoire. Ni inshuro nyinshi ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré bwatangaje ko bwaburijemo umugambi wo kubukuraho no guteza imvururu mu gihugu. Mu kwezi kwa 7 no mu kwa 11 mu 2024 bwasohoye amatangazo busobanura ko abakekwaho gutegura umugambi nk'uwo nguwo ngo barimo gukurikiranwa. Bigaragara ko Captain Traoré atizeye umutekano we nubwo afite abamurinda nk'umukuru w'igihugu kubera ko igihe cyose ari mu ruhame abafite pistole ku itako. Mu muhango w'irahira rya Perezida John Mahama wa Ghana wabaye mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka, Captain Traoré niwe mukuru w'igihugu wenyine mu barenga 20 witabiriye uwo muhango afite imbunda. Nubwo General Langley yashinje Captain Traoré gukoresha zahabu ya Burkina Faso kugira ngo agumane ubutegetsi, ibinyamakuru mpuzamahanga byo mu burengerazuba bw'isi bikamwita umunyagitugu. Abaturage bo muri Burkina Faso bo baramushima cyane. Ubwo yarahiriraga kuyobora Burkina Faso, yasezeranije abaturage ko agiye guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba bibangamira umutekano w'igihugu, akubaka igisirikari,
akubaka urwego rw'ubuvuzi, agateza imbere imibereho y'abaturage n'ibikorwa remezo. Akijya ku butegetsi, uruzinduko rwe rwa mbere mu mahanga yarugiriye muri Mali, aho yakiriwe na Colonel Assimi Goïta. Bombi hamwe na General Abdurrahman Tiani wa Niger bafatwa nk'ibicibwa muri politike mpuzamahanga kubera ko ngo bayobora ibihugu byabo bataratowe. Guhezwa muri politike mpuzamahanga n'akarere nibyo byatumye bashinga ihuriro ryabo AES, Alliance des États du Sahel, rigamije ubufatanye mu guhangana n'abafite umugambi wo gutera ibi bihugu bagamije gusubizaho abayobozi bakuwe ku butegetsi. Icyo gihe ibihugu byabo byahise biva mu muryango CEDEAO. Captain Traoré yashyize mu maboko ya leta ibirombe bibiri binini bya zahabu byagenzurwaga n'ibigo byigenga, ahagarika kohereza ku mugabane w'Uburayi amabuye y'agaciro adatunganyije, atangira kubakisha uruganda rufite ubushobozi bwo gutunganya toni 150 za zahabu ku mwaka, ndetse atangira ibikorwa byo kubaka ikibuga cy'indege gishya. Imbwirwaruhame avuga ndetse n'ibikorwa yakoze mu gihugu cye birimo kwitandukanya n'uburengerazuba bw'isi nibyo bituma bikekwa ko uyu musirikari ashobora kuzagirirwa nabi, kandi igirirwa nabi rye rikazanyuzwa muri umwe mu bayobora kimwe mu bihugu bya Afurika. Uyu munsi harakekwa perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara